هيا ترى حندو علكم كما يلخم حراي بارحواتكم تلمر كحبش اديوكيشن تقبل بلنا بل اب غزي مصيكم الله كل ساعه اب قصرنا مش راي don't say anything ስለዚ ከም ትልምዶ ኣሕዋት ክሳብ ንስኻትኩም ሸር ትገብሮ ገለገለ ብውሽጢ ዝመፀና ኢና ሎማዓንቲ ክንብል ፅቡቅ ዝኾነ ስትራቴጂ ዘለዎ ቪድዮታት ሰይደምልና እሞ እዚአን ባ ቀላዓልና ፅቡቅ ጌርካ ግለፀልና ዝበሉኒ ክልተ ንእሽቱ ቪድዮታት ኣለዋ ንዓይነ ገልፅ ክሳብ ንስኹም ሸር ትገብሮ ንእሽተይ መሰጋገር መፂካ ብዛዕባ ዌልካም ኮርፕ ኦኬ So happy in there. Look.
anyway بطعمي أقريماتني من فرفار أبو زلو حوات ريخ هاي نو تسبيح ولا ولا اشتري ما يكون ندعي نعم تأشمع من أقريم الله بزغون حوات بطعمي أبو زلو وني ناي بحكي موري دمو anyway يا سلام سلام قال حنمت أخنا حبشة education حوات زي لما عنتني اشتي زغربا بزعبا ناي welcome كوربيو انت ايتنا welcome كورب كأسرار حو step بستيب اب سامنت يغير حوات كل شعت ابلكيشن اب سامن يغيرون بزحات لهم بزعبا زي زربشكم حوات زانت بدي احزوا ناب ايميلكم درافت جيروم انت زي سيدهم لكم ناب ايميلكم زي عريو انت زي لهمكم ويك ابتي ابلكيشن مساتهم تساميت دي كاله زبل نبره درافت زي تغيروا بزعبا زي راشاي تكون طغلا ايتربشون كل شع عبصومن يوم زلواوط وزقايرو تمال ذاتو ناي كلتا سبات فتن قيرمس ناي كلتا سبات ذاتو ابينا كمان تي شجر اي دون نو ابلكيشن كل شع يعريو يبلوك ساب زغون سلازي بازر قبركم يبلون سو ازي اجن كتنقولا زلكم تايدا ناب ايميلكم ازي عريو لو مسدلكم ويكا تا ابلكيشنكم ساميت زنبره ويكا اندر ساميت كوينو اندر ريفيو زنبره اندر ريفيو زنبره درافت تقيرو تنت بكريوكم او زي انت خوينا شوعة معلت رح ينزل الله كنو زي بحوات مزياتنا زلا فيديو very organized تخون step ويك على الدرجات نعين كرينا اشتئن زن كابو بمقصال حتى تتلكم كحتى تكمل لسنا لو ما عنتي بزعباني اول كام كورب ار اس تي اخذكم مالتي سو زين كل فيديو ان متين كاب حواتين زين بليز ريفيو قبرلنا ان الومنا سو هب شر اللي خوني زي تقاقي يا فيسبوك لايف تكاتل حوات فيسبوك ابينا اذا كم زي ابلع التريو زلهم اي دون نو واي فيسبوك تني بعلم نايتم ستريم يارد شجر غير مالو خدل نايك على ناي فيسبوك لمالو so that's fine let's get it ready بزعبا زي اخن جمرا مالتي مغلطي ناي زي انا نقبر شعن actually let's do this way stop sharing okay all right okay دحان كمتي دمتي Core application. If you apply for the welcome core so اتم applications قبركم حوات بتيناتكم يوزر نيم اند باسورد مساعتكم بليز تا فيديو تخاطلو بسنة سرعت معت نجاري زلو حدش نجار سلازلو ام تم سردوا بتخكل ابتي يادا ناي رفيجي خويتكم كتريوا تدخلوهم كل تسبات يمزي فيديو ذات سايد دوم لي مالتي very important يا sign in مسقبركم على application تريوا زلهم new applications بزالو application dashboard ازيا applies قبركم ام مجرش هتا فيديو ها applies قبركم تمزيا مالتي so እዚ application dashboard تبل ابلي كليك تقبروا مالته application dashboard تبل كليك تقبروا so اندحر تريقوا لكم نادي application dashboard تبل ابزا تحتي كليك تقبروا مالتي تسمع عند حرا لي لمينو guys text قبروا لي دمت اسمع عند core program, you can use the Welcome Core's online dashboard to see where their application is in the process and get its status, your application. so application dashboard كليك مسكبروا كمزي عانت كمتي مالت تريقوا لكم እዚ ኬዝ ናምበር ካ ኣብዚ ዘሎ እንደገና application status draft ይብላሎ sponsor group name ካ ኣብዚ ካ ከሪአኩም ናትኩም ናይቲ nickname ወይ ካ sponsors group name ማለት እዩ so that is very important Click on the program number to access its information. After fill your application ኣበይ ክሊክ ትገብሩ ኣብታ application number ሰብኣ ክሊክ ትገብሩ ነቲ ኩሉ ናትኩም ፕሮሰስ ንምርኣይ ማለት እዩ is complete and you submit it. You will see 5 arrows at the top of the page, application screen. These show you where your application is in the process and what process complete. This will go through 5 steps: draft, collecting okay ኣብ ኣከልክ ምስ ገበርካ ሓሙሽተ ኣሮውስ ኣብ ላዕሊ ኣለዋ ክርአ እንተን ሓሙሽተ ኣሮውስ ትሪኡና ኣለኹም ተቐዳመይቲ application draft ብላላ እዛ ቲክ ዘላ ቀዳመይቲ ማለት እዩ ለሲ ይርአ ለዲ በዚ ክሪኦ እቲ application ካብ ፌስቡክ yes okay ቀዳመይቲ እዚኣ ኣሮወይ ዘሪኣ ዘለኹ ድራፍት ኣሎ ድሕሪኡ ኮሌክቲንግ ዝብል ኣሎ ካልኣይ መፅኡ
እንደገና ከም ሳልሳይ ሽዑዳ ክመጽ ሳብሚት ዝብል ኣሎ ብዚ ድሕሩ ራብዓይ under review ዝብል ኣሎ ሓሙሻይ certified ዝብል ኣሎ እዚአን እንተን መስርሕ እዚአን እንተን ፕሮሰስ እዘን ኣብዚኣ ዘለዋ ኩለን ግሪን እንድሕር ኮይነን ግሪን ማለት ሓሊፍካ ማለት እያ ቀጠልያ እንድሕር ብሉ ኣልያ ወይ ከዓ ብሉ ሕብሪ እንድሕር ኣልዋ ከዓ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብኣ ተመሊሳ ኣላ ተኣ Signatures. Application submitted, under review and certified. When you fill out your application and are editing it, you will see it as a draft, which you can edit or make changes to. እዚ ቅድሚ ሳብሚት ምግባርካ ኣፕሊኬሽን እንዳመላእካ ለሰይሎም እንድሕር ጀሚርካ ያሊኻ ጽባሕ እንተ ዘይእቲኻ ሳብሚት ተዘጌርካ እቲ ድራፍት ዝብል ዘርእየካ ኩሉ ሻዕ እታ ድራፍት ትብል እያ ተርእየካ ሶ ኣብታ ድራፍት እንተልያ ኩሉ እቲ ኣፕሊኬሽን ካን ብሙሉ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከም ብሓድሽ ዕረ ተሊካ ክትዕሪ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ኤዲት ክኸውን ድሕር ኤዲት ክህልወካ ኮታስ ሳብሚት ካይበልካያ ተርኢ እያ ሶ እንታይ ኮይና ሽዑ ትሪኦ ኣለኹም ናብ ግሪን ተቀይራ ኣላ ቲክ ኮይና ኣላ ሶ ኣፕሊኬሽንካ ኦልሬዲ ሰዲድካ ኣለኻ ሳብሚት ንክኸውን ማለት እዩ First arrow is draft. When it is green with a check mark, this means that this part of the process is done. The second arrow is collecting signatures. Now in application update. ሓዳሽ ዝመፀት እዚኣ ሕጂ ነቶም ዝገበርኩም እዚኣ ሓዳሽ እያ ሶ ድራፍት ኣፕሊኬሽን ተወዲኣ ኩላ ኸይዳ ኣላ ሶ ኮሌክቲንግ ሲግኒቸርስ ሕጂ እቲ ኮሚትመንት ፎርም ኣብ ዝሓለፈ ወላ ኣብቲ ኣነ ዝሓለፍኮ ዝምሃርኩ እንታይ ፒዲኤፍ ጌርካ ወይ ፈሪምካ ወይ ኤሌክትሮኒክ ወይ ገለ ጌርካ ይዘቶ ነይሩ ሕጂ ግን ልክ ኣብቲ ናይ ኮሚትመንት ፎርም ጌርካ ፈሪምካ ኦንላይን for commitment form. Updated this section to make it easier. You now only need to list the first name, last name, and email address for your group members. Okay, እንታይ ከም ትእቱ መሲልኩም ነቲ ግሩፕ መንበር ነፍሱ ወከፍ ሰብ ፈርስት ኔሙ ቀዳማይ ስሙ ላስት ኔሙ እንደገና ኢሜይሉ ስለዚ ንሰን ምጽሓፍኩም ቀጥታ ኣውቶማቲክ ናብ ኢሜይል ያ ክትመጽ ሰብ እዚ ክፍርም ኢንፎርሜሽን ክእቱ ማለት እዩ ሕጂ ራይ ከምቲ ዝሓለፈ ፕሪንት ጌርና ኩሉ ንገብሮ ነርና ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ኩለን ተን ሳንዱቅ ብምልአን ነፍሱ ወከፍ ሰብ ቲክቲክ ክገብሮን እዮም ማለት እዩ ኩለን ሶ ግን ፈርስት ኔሙ ላስት ኔሙ ኢሜይሉ ክጽሕፈን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ናብ ኢሜይል ያ ክትመጽ እዚኣ ሓዳሽ ነገራ ተጠንቅቑላ ነዚኣ Once you submit your application, your group members will receive an email with a unique link to input their personal information and digitally sign the commitment form. ራይዋ ሕጂ ኦራይት ንስኻ ኣፕሊኬሽንካ ቁሉ ድራፍት ኮይኑ ወዲእካዮ ብምልኦም ስሞም ኢሜይሎም ላስት ኔም ናይቶም ሓሙሽተ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስእትኻ ኩሎም ምስ ወዳእካ ቀጥታ ነቲ ሰብ ነቲ ካባኻ ሓምሻይ ሊንክ ይመፀ እዩ ናብ ኢሜይሉ ሶ ናብ ኢሜይል ሊንክ ምስ መፁ እቲ ናቱ ሓበሬታ ናቱ ኢንፎርሜሽን ባዕሉ ክእቱ እዩ ዝኣምንስ ሳይን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ሶ very important ምናልባት ተግባራይ ረኣኽዋን ዘለኹ ግን this is the way it is ከም ዝቀይሮ ፈሊጥ ኣለኹ ኣብዚ ሳምንት እዚኣ ተቀይራ ቅድሚ ሰሙን እያ ተቀይራ You no longer need to upload a PDF of the signed commitment form. After completing so PDF ayleካ ሳይን ayleካ ዋላ ሳይን ዳክ ዝብሎ ነበርና ንሕና እውን ayleካ ኩሉ ነገር ayleካ ከምኡ ጌርና ኢና ንመልእ ነይሩ ሕጂ ግን like ንስኻ ትመልእ ወይ ከዓ እንታ ኮኦርዲኔተር ተሓላፊ ዘለኻ ናይቶም ሓሙሽተ ግሩፕ እንታይ ትገብራ ናቶም ፈርስት ኔም ናቶም ላስት ኔም ናቶም ኢሜይል ጌርካ እቲ ኣፕሊኬሽንካ ሰብሚት ዝገበርካ ናብ ኢሜይሎም ይመፆም whatever ናብ ኢሜይልካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ሊንክ ብሓንሳብ እንተና ሓደ ስድራ ኣለኹም ማለት እዩ ናብ ኢሜይልካ መፀካ ሓበሬታቱ ዘእቱ ወይ ከዓ እቲ ሳይን ይኸውን ማለት እዩ በቶም ሓሙሽተ ግሩፕ ኢና ንዛረብ ዘለና very important signature arrow will be marked with a green and a check mark. After the last person signs, this arrow will turn green and have a check mark. The third arrow is submitted. If this arrow is blue, that means your application is submitted, but Welcome Core has not started to look at it yet. The next arrow. Alright, right waji. እንታይ ትሪኦ ኣለኹም ዶ ድራፍት ነይሩ ካብ ድራፍት ናብ ኮሌክቲንግ መፂው ድሕሩ ናብ ሳብሚት እዚኦም ኩለን ቲክ ዝኾና ዘለዋ ድሕሩ እንታይ ክፅበስ ሰብ እዚ ድራፍት ከይዲ እዩ ኮሌክት ኮይኑ እዩ ሲግኒቸር ተወዲኡ ኣሎ ኩሎም ሳይን ገይሮም ኣለዉ ከምዚአን ግሪን ተቀይረና ኣለዋ ድሕሩ ናበይ እዚ ብሉ ኣሎ ማለት ናብ ኣንደር ሪቪው ይክመፅእ ሽዑ ኣንደር ሪቪው ማለት እቶም ሜምበር ኦፍ ናይ ዌልካም ኮርፕ ባዕሎም እቶም ቲም ሪቪው ገብርዎ ተልዮም ከምዚ ይብል ምልክት ትሪኦ ዘለኹም ከምዚ እንድሕር ኣልዩ under review አሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ አንድ ሕራልያታ ምልክት ኣብ አለ under review ይገብሩ አሎ ማለት እዩ ምልክት አላ under review when is blue
The Welcome Core team is reading your application. blue ta color حراي sorry ta حبري blue እንድሕር ኮይና application ናትካ under review አሎ ማለት እዩ ኣብ submitted ኮይና green እንድሕር አለ ኣብ submitted ኮይና blue እንድሕር ኮይና blue submitted አላ ማለት እዩ ስለዚህ ta blue color ዘላታ ታዝራእኹማ ማለት ንሳ ዘላታ ta process ካ ኣብ አላ እንድሕር ta blue ኣብ submit ተልያ ኣብ submit አላ እንድሕር ta blue ኣብ under review እንተልያ ኣብ under review አላ ማለት እዩ During this time, they might send you an email asking you for more information or to fix something on your application. They will only give you 7 calendar days to make any changes. So, alright, very important. So, draft كيدنا ودينا هنا already green كيدي collecting ودينا هنا كلنا فريمنا هنا green كيديو እንደገና እንታይ መጽና submit ገርና ያና submit ኮይኑ green ኮይኑ under review አሎ አብሉሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንዳርአይዎ ከሎ ዝኾነ ሓበሬታታት ምቅያር ድዩ ወይ ከዓ ምትዕርራይ ድዩ ዘልየ ነገራት እንድሕራልዩ ኢሜል ይመጻካ ናባኻ ስለዚ ኣብዚኣታ ኢሜል እንመጻትካ very important እያ ሸውዓተ መዓልቲ ጥራሕ እዮም ዘለኹም ሕዋት ኣብዚኣ ኣብዘን ውሽጢ ሸውዓተ መዓልቲ እንታይ ክትገብሩን ኣለኩም so ትዝዕርዕሪኹም ትዝምላእ መልእኩም እንደገና ሪሳብሚት ትገብሩ ሕጂ ብዚ ሪሳብሚት ክትገብሩ ከለኻ እቲ መስመሩ ወይ ከዓ ሪግኡ ገለመለ አይ ብልኒ አይ ቅይርን እዩ እስል ኣቦቱ ወይ ከዓ ኣብታ ዘላታ ዘላ ማለት እዩ if you get an email from Welcome Core, make sure you respond. If you do not understand what Welcome Core is asking, you can contact with program team by support session, appointment. When the okay, very important. ኣብዚ እንተኸቢዱካ ኣብዚ ምዃን እንተኣቢካ ኣብዚ እንድሕር ኢሜል ሰይዶምልካ ኩሉ ነገር እንድሕር ኣቢካ እቶም ዋን ቱ ዋን ክትረኽቦም ትኽእልኻ ስለዚ ነቶም ሰፖርት ዋን ቱ ዋን ከመይ ጌርኩም ዋን ቱ ዋን ትረኽቡኻ ኣብዚ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣብቲ ቪድዮ ሰሪሕና ያለና ኣሕዋት ኣብቲ ቪድዮ ከድኩም ራእይዎ ኣብለኩም ናይ 7 ደቂቓ ኣብኣ ምስኦም ቆፀራ ሒዝኩም ዋን ቱ ዋን እቲ ዘለኩም ሽግር ኣነ ኣፕላይ ገይረ ኣነ ከምዚ ገይረ ሰዲድኩምለ ኢሜል ንኽዕርዮ ግን ሳብሚት ምዃን ኣብኒ ንኣብነት ትማሊ ሕጂ ኣብያትና ሓንቲ ሰዲዶምሎም መሊኦማ ትዝዕርዕርዮሞ ሪሳብሚት ክንገብራ እንተለላ ኣብያትና ስለዚ ተመሊሶም ሎማዓንቲ ዋን ቱ ዋን ሒዞም እንታይ ኮይኑ ኦኬ እቲ ሲስተምና እዩ ሰፋር ቁርብ ዳውን ኮይኑ ዘሎ ተባሂሉ ኣይ ዶንት ኖ ሕጂ ኣብዴት የብለኝ እንታይ ገይሮም ቶም ስድራ ሕጂ ከምዝታት እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እቲ ኣፕሊኬሽናት መጀመርያ ክሳብ ዝኾነ ትራይ ኤንድ ኤረር በቃ ብዙሕ ነገር ይፈታትን ክሳብ ዝሃለዎ ብዙሕ ነገር ዘይክሰልጠካ ክእል ከኣበየካ ክእል እዩ ሪሳብሚት ማለት እዩ ሶ ቀጥታ ኣብተን 7 መዓልቲ ዘለዋካ ግን ነቶም ሰብ ክትረኽቦም ክትክእል ኣለካ ንሳ ሓገዝ ስደሊ እንድሕርኩም ኩሉ ኣሕዋት ብቪድዮ ሰሪሕ ያለኹ ናይ 7 ደቂቕ ከመይ ጌርኩም ንሓደ ናይ ዌልካም ኮር ኦፊሰር ትረኽቡ ዝብል ኣሎ ሕጂ እውን እንድሕር ንሳተልየኩም ኮይና ብውሽጢ በቲ ፌስቡክ ናተይ እንድሕር ሰይድኩም ላይ ኣይ ከን ጀስት ፎርዋርድ ናባኹም ክሰደ ክምለሰኩም ይኽእል ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን ስማይ ኦኬ ጥቡቅ application is approved, the final arrow that says certified will turn green and have a check mark. There is no set time for how long this process will take. Some applications go መወዳእታ ኩሉ ወዲእካ ራእይ ወተን 5 ኢና ኣለና ድራፍት ወዲኣ ኮሌክቲንግ ሲግኒቸር ወዲኣ እንደገና ሳብሚት ወዲኣ ኩለን ድሕሩ ናበይ መፅያ አንደር ሪቪው ወዲኣ ድሕሩ ናብ ሰርቲፋይ 5 ነጥቢ ሰርቲፋይ እንድሕር ንሳ ግሪን ኮይና accepted already welcome corp ኣብዚ መስርሖም ወዲኦም እዮም ዳን ብዛዕባ ምስ ናይ welcome corp ዘለካ ኣብዚ ስርሖም ወዲኦም ሶ ናብ ካልእ ካ ትራንስፈር ኮንካ ዘለካ ካልእ ደረጃ ካ ክንሪአና ሕጂ ማለት እዩ ተማብዝ በጻሕኩም ሕጂ እትሪእዋ ኢኹም ኣብዚኣ from being under review to certified very quickly, and other applications are taking more time. Once the application is accepted, it must go through all the steps of resettlement to the United States according to the laws of this country. The Welcome Core is a program that allows private so ድሕሪ certification ናብ እዚ ኸይድ ኣሕዋት ናብቲ refugee admission program transfer ዝኸውን already welcome corp ስራሖም ወዲኦም ናብ refugee program ናብ refugee admission program transfer ዝገብር ማለት እዩ ናብኦም transfer ይገብር ክሳብ ኣብዚ ግን መስርሕ ብዙሕ መስርሕ ክትሓልፍ ኢኻ ክመልስዎ ክእሉ እዮም ናባኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ክመላልስዎ ክእሉ እዮም ዶክመንት ዘይቅኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ብምሉእ እንድሕር ሓሊፍካ ሓደ ነገር ኣሳሊጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ስቴፕ ካልእ ህዝቢ ወይ ከዓ ካልእ ሰብ እዮም ዝቋፃፅሮ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ኢሜል ናባኻ ኮንጉራ ኢሎም ዝሰድልካ እታ ሰርቲፋይ ምስኮነ ድሕሪኡ ንስኻ ደዊልካ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ናትካ ረፊጂ ወይ ከዓ ኣባል ናትካ ረፊጂ ደዊልካ ንዕማ ዘራሪብካ ምስኦም እዩ ኮኔክሽን ናቶም ሶ ንሳቶም ለሰይ ካብ ሞስትሊ ካብ ኬንያ እዮም ዝረኸቦም ዘለዉ እዞም RSC ዝበሃሉ ናይ ፕሪስክሪኒንግ ኢንተርቪው ንሶም እዮም ዝረኽቦም ማለት እዩ ሶ ካብ ኬንያ ደዊሎም ይረኽቦም ኣብኡ እውን ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ኢልና ኢና ደዊሎም መጀመርያ ምድዋል እንታይ ኢና ኢልና
ስምካ መን ምዃንካ ይረጋግፁ መን ስምካ ብልኻ እንዳደወሉ ከለዉ ስምካ ላስት ኔምካ ብኡ ጅምሩ ኢልና ኢና ስለዚ ኣበይ ኣለኻ ኣድራሻኻ እዚአን ጥራሕ እዮም ዝሓቱ ኢና ኢልና ድሕሪ ናብ ኢንተርቪው ሰግሩ ኢንተርቪው ከዓ ንሶም ቶም ፕሪንት ስክሪን ዝገብሩ ታ ስቴፕ ክንሪኣ ኢና ብዚኣ ድሓን let's follow this one very I like and short and nice ማለት እዩ It sponsors to support refugees who arrive in the United States. Refugees in this program are first approved for resettlement through the U.S. Refugee Admissions Program. Every refugee resettlement case is unique, and the length of time required to complete the USRA process depends upon the circumstances of each case. Resettlement is an option available only to a very limited number of refugees. The resources below provide key information on Okay. እዚ ኩሉ እንታይ ብዘላ ብሓፅር ዝበለ ይፈላለዩ ኣሕዋት ማለት ናተይ ደንጊዩ ናተይ ቀዲሙ ናተይ ከምዚ ነናይ ባዕሉ ከይዚ ዝኸይድ ማለት I don't know why ኣብዚ ቁርብ ክሊር ዘይኮነ ክንደይ ግዜ ሓትየ ኣነ መስለኩም ወገሌም ዲሰምበር ዝገበሩ ክሳብ ሕጂ ኣለዉ ገሌም ወርሒ ክልተ ዝገበሩ ዳን ዝኾነ ኣሎ ገሌም ኢንተርቪው ተፀዊዑ ኣለዉ what is this እንታይ እትሰራርሐኹም ኢለ ዝሓትትኩ ኣሎ ሶ ብሪጋድ ኣይኮንኩምን ገለ I don't know why ብጣዕሚ እዚ ኮንፊዝ እዮም ኣብቲ ገይሮሞ ዘሎ ብሪጋ ኣይኮነን ከምዚ ብሪጋ መሲልና ኣሎ ማለት ሶ as long as ናይ ኡጋንዳ ተዘይኮንኩም ማለት ናይ ኡጋንዳ under investigate ዘሎ ኣሕዋት ናይ ኡጋንዳ ምስቲ ስናዕ ወረቐት ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ስራሕ ምስራሕ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ዳርጋ ኣብ ኢንቨስቲጌት ዘሎ ክሳብ ሶፋር ክሳብ ዝሕጂ ክሳብ ዝቀረባ ማለት ሕጂ እንታይ ገይሮሞ ፋይናላይዝ ገይሮሞ ደይገሮም ገሊኡ ግን ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኢንተርቪዋት ተፀውዑ ኣለዉ ካልእ እውን ሓደ ሓደ እውን ኣሎ ዝገበሩሎ ማለት እዩ on the United States Refugee Admission. Okay, ten step ንህለኹም step 1 ናብ refugee admission program ምስ መጻኻቶም pre-screening interview ኣለካ pre-screening interview step 1 እዚኣ RSC ማለት እያ step 1 እዚኣ okay step 2 program USCIS interview ገብርልካ step 2 ህለካ እዚኦም USCIS ካ interview ገብርልካ ማለት pre-screening እቶም ኣብኡ ዘለዉ ለሰ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ናይ refugee ህዝቢ እዮም እዚኣቶም ቶም USCIS ግን ባዕሎም ናይ USCIS ናይ USA ማለት እዩ ኣባላት ናይ USA ካ ከይዶም ካ ኢንተርቪው ገብርካ ማለት እዩ ሶ ክልተ ኢንተርቪው ኣለካ ኣብዚ እቲ ፕሪስክሪኒንግ ኢንተርቪው ገብሩ ከለካ ሜክ ሹር እቲ ሓበሬታ ምስ ዝመላእኩሞ ዶኩመንት ምስ ዝመላእኩሞ ሓበሬታ ምስ ዝመላእኩሞ ኢንፎርሜሽን ምስ ከይዝኩም ካብኡ ዘይተኣሳሰር ዝተኣሰር ክኾን ኣለዎ ዝተፈላለየ ነገር ሓድሽ ከተምፁ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ገለ ኣብኡ ሪጀክት ካ ይትበሃሉ ማለት ደንሽዑ USCIS ካ ባዕሎም ብኣካል ካ መፅኦም ኢንተርቪው ገብርልኩም እዮም ደን ኣብ ፕሪስክሪኒንግ ዝገበርካ ተቀዳሚት ኢንተርቪው ዝገበርካ በቶም ኣባላት ናይቲ ወርኤቨር ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ እንደገና ቶም ካብ USCIS ኣባላት ናይ US ሲቲዘን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም US ሲቲዘንሽፕ እዮም ዘለዎም እዚኣቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ማለት እዩ እዚኦም ኢንተርቪው ገብሩልካ ከሎ ካብ ተቀዳመይቲ ፕሪስክሪን ዝገብሩልካ ክትፍለይ የብላ ብዝተኻእለ መጠን ኣብዚኣ ተጠንቀቑ ንሶም ሪጀክት ካይብልኩም ማለት እዩ ካልኦይቲ ሰብ እያ እዚኣ ድሕሩ USCIS እንድሕር ተቐቢሎም ካ ደን ሽዑ ሳልሳይ ስተፕ ናብ ሜዲካል ስክሪኒንግ ትኸይድ ማለት እዩ ሜዲካል ትገብር ሜዲካል ስክሪን ኣለካ ዶክተር ኣብ ናይ ኣብዚ ቦታ እዚ ኩሎም በዓል ሓበሬታ ኣለካ ናይ ኣሜሪካ ፕሌስ ዝኸደሎ ኣብኡ ከይድኩም ብዛዕባ ስክሪን ገበሩ ማለት እዩ ሜዲካል ሶ ስቴፕ 4 ካልቸራል ኦሪንቴሽን ኣለካ እዚ ካልቸራል ኦሪንቴሽን እዚ ኩራ ኣነ ከም ማልታ ኦልሞስት ሸውዓተ I don't know ንውሕ ዝበለ እዩ ዳርጋ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ እዮም ኦሪንቴሽን ዝገብሩና ብዛዕባ USA እንታይ USA ከመይ እዩ ኩሉ ይነግሩካ እዮም ፋይናንሻል ባጀት ገለ ማለት ቤዚክ ነገር ይነግሩካ እዮም ማለት እዩ ኦሪንቴሽን ይገብሩካ ሶ ይግድ USCIS እንድሕር ሕሊፎምካ እዩ ኮንግራ ረኺብካ ኣለካ ንስኻ ኤሊጅብል ካ ኣሜሪካ ይቕበለካ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካ ናብ ሜዲካል ትኸይድ ድሕሪኡ ካ ናብ ኦሪንቴሽን ኣለካ ማለት እዩ ስቴፕ 5 ትራቨል ምጉዕዞ ይስዑ ኣብ ጉዕዞ ማለት IOM ዝበሃሉ ኣለዉ እዞም ናይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ትራቨል ይገብሩካ ብሎን ኢካ ትመፅእ ኣብዚ ተጠንቀቑ ባዕሎም እዮም ናይ ትራቨል ዶኩመንት ናይ ካልእ ባዕሎም እዮም ዝሽፍኑልካ ንስኻ ዋላ ገንዘብ ተሃለካ ሰበይትካ ትኸውን ደቅካ ኹን ፋሚሊ ናትካ ኾኑ ባዕልካ ገንዘብ ኣይትኸፍልንካ ባዕሎም ቶም ናይ IOM ዝበሃሉ ገንዘብ ከፊሎም ባዕሎም ናይ ነፋሪት ትራቨል ገይሮም የምፅኦም እዚ ገንዘብ ስግን ዕዳ እዩ ናትካ ኣብዚ መፂኻ ዝኽፈል እዩ ሜክ ሹር ዳት ኣኮርዲንግ ፋይናንስ ተን ዕዳ ትኸፍልዎን ካ ብሰላም ምፁ ክትከፍልዎን ክትክእለኩም ካ ምክንያቱ ክሬዲትኩም ካ ይባላሸኹም Okay. Then step 6 you're gonna arrive on airport ማለት ኣብ airport arrive ጌርካ ኣለካ እቶም ሓሙሽተ ግሩፕ ብዝተኻእለ መጠን part of ናቶም ይቕበሉኻ ማለት እዩ so ካብኡ ዝጅምር ትመስርሕ avoid fraud okay like pre-screening interview after you have been
pre-screening interview تا step 1 انتاي مالتي اخذ قرب نيشتي بتاع تقلصلنا لا سمعوا لكم حوات. Referred for consideration for resettlement in the United States, you will be contacted to attend a pre-screening interview by a resettlement support center or RBC nearest you. The United States government funds non-governmental organizations to operate the RSCs and بأمريكا زموالو خينهم pre-screening ዝኾኑ ኣብኡ ዘለዉ non profit organization مسواجاتهم ግን ኣሜሪካ ዝምውሎም ማለት እዩ ሶ ንሳቶም ለሰይ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ፅውዕኹም ዳእምንስ ኣሜሪካን ኣይኮኑም ኣብ ተቐዳመይቲ pre-screen ዝገብርልኩም ማለት እዩ ግን ብናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኖም ናይ ኬንያ ኮይኖም ኣብ ኬንያ ዘለዉ ኬንያዋን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወርኤቨር ኢትዮጵያውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኤርትራን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንዳዝ ማረር ግን ብኣሜሪካ ዝምወሉ ኮይኖም ንሳቶም እዮም pre-screen ዝገብርልካቶም ተቐዳማይ ነገር ማለት እዩ An RSC caseworker will look at your identifying documents and create a case file for you. And okay, to document ka khulli ri'wo bumulu tinta yaqrib kallaha bumulu document khayri ri'wo እንደገና case file create ገብርልኩም ይስዑ case ka zi ilom case file ka create ገብርልካለሁ very important ክትሕዝዋ ደስ ይብለኒ ያዚ ኣሕዋት your family if you are applying together. He or ኩሉ ቲ ፋሚሊ case file ይልካ ታ case file ንሳ ብጣዕሚ ጠቕመካ ናይታ RSC ናቱ ፎሎወር ምትገብረላኻ ናትካ ፋሚሊ ሜምበር ናትካ ካልእ ሜምበሩን ኣብ የእሰ ኮይኑን በታ case file ንሳ ኣብቲ ናይ ኬንያ ኣቲኻ ቸክ ትገብሮኻ ፕሮሰስ ናይ ስድራኻ ማለት እዩ or she will ask you important questions about how and why you fled your country of okay እቶም pre-screen ዝገብሩልካ እንታይ ኢና ዶክመንትኻ ኦርጋናይዝ ዝገብሩልካ ኣለና ሓደ ኬዝ ነገር ይፈጥሩልካ ምኩሉ ስድራ ቤት ኣለና ኬዝ ናምበር ይፈጥሩልካ ኣለና ክልተ ሶ important ሕቶ ሓትኻ ዋይ ዓድኻ ገዲፍካ that's a good question ኣሕዋት እዚኣ ኣብኣ እውን ዘላ ሕጂ ኣብኣ ፅሒፍኩም ኣለኹም ክሳብ ሽሕ ይኾን ልዕሊ ሽሕ እኳ ሕጂስ ክሳብ ሽሕ ይኾን ወርድስ ፅሒፍኩም ኣለኹም እዛ ሕቶ እዚኣ ትሕተትኹም ዋይ ዓድኻ ገዲፍካ ስለዚ ምስታ ኣብኣ ፅሒፍኩማ ዘለኹም ዘይተኣሳሰርካ ይትዛረቡ እዚኦም ሪጀክት ካይብልኹም ሲምፕል እዚኦም ኖ ካይብልኹም ማለት እዩ ኣትሊስት ክሰግርዋ ነዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ ስለምንታይ ዓድኻ ገዲፍካ ንትብል ኦልሬዲ ፅሒፍኩም ኣለኹም ኦልሬዲ ጅናብነት ኣነ ኣፕላይ ዝገበርኩም ፋሚሊ ናምበር ሕጂ ኣሎ እቲ ዶኩመንት ዲ ፋይል ገይረ ኣለኹ ኣብ ኮምፒውተር ሴቭ ገይረ ኣለኹ ብትግርኛ ፅሒፎም ሰይደሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናብ እንግሊዝ ክቅይሮ ኣለና ኣነ ቀይረ ኣለኹ ኢንተርቪው ክፅውዑ ኣለኹ ክሰደሎም እሶም they have to review that ትዝበልዎ ማለት እዩ ናይ ነገር ምርሳዕ ኣሎ ካልእ ኣሎ ዕለታት ኣሎ ኮታስ very ተጠንቆ እዚኣ እታ ነጥብ ንሳ ካልእ ኣይኮነን ስለምንታይ ዓድኻ ገዲፍካ ከወረ እንዳሃረምካ ይኩንካ ዓድኻ ገዲፍካ ፖለቲካሊ ኢሹ ካልእ እቲ ሪሊጅን ድዩ ፖለቲካሊ ድዩ ሪሊጅን ድዩ ኮታስ ካብቲ 4-5 ኣጋጢምካ ዘሎ ካብኡ ክትጠቕሰለካ careful that እዚኣ እታ ቀንዲ እዚኣ you're going to reject በዚኣ ጥራሕኻ ሪጀክት ክትበሃል ትኽእል ብካልእ that's okay origin and will compile the biographic information ሕጂ biographic information ካብ ኮምፓይል ገብረሎ እቲ biographic ማለት ሲ ዕለተ ትውልድኻ መንኻ በይ ዓድኻ እዚ ኩሉ ነገር ብምሉእ ናትካ ሓበሬታ ኣሎ ማለት ወለድኻ ኣሕዋትካ ስድራኻ ወላ ብትፎርም ወላ ቁዚ የለው ወለድኻ እውን ክትሕተት ትኽእልኻ ያ somehow ምስቲ ፋይል ዝገብሩልካ ዘሎ ኣጀንሲ እውን ምስቲ ኮኦርዲኔተር ብዝያዳ ቨሪ ፋሚላር ክትኮን ኣለካ እንታይ ካኢ ዘመድካ ዲ ካልእ ብዙሕ ነገር ሕቶ ክትሕተት ትኽእልኻ ማለት ኣብኡ ኣሎ needed for initial security checks. He or she will also ask you to provide biographic information. Very important. Celestine, right one. ስለምንታይ ዓድኻ ገዲፍካ biography information ናትካ biography information ማለት ሲ ንስኻ ካብ ዕለተ ትውልድኻ ተወለድካሉ ቦታ ደረጃ ትምህርትኻ ናትካ ኩሉ ሓበሬታ ማለት እዩ እንደገና biography information about many of your relatives ብዙሓት ዘመድ ናትካ ዘለውን relationship biography ማለት ደቅኻ ቦታትካ ወለድ መስትሊ ካብኡ ይሓልፍን እዮም በዓል ቤት ተልክ በዓል ቤትኪ ቆልዑ ተልዩ ቆልዑኹ ወላ ኣብኡ ኣይፀሓፉ ማለትሲ ኣብኡ እንተዘየለም ኣለዎ ካድም ቆልዑ ኣለዎ ካድ ተመርዒ ካደ የስ ክንዲ ዘለውን ቆልዑ ኣበለዉ ኣብ ኤርትራ whatever it is so እዚ ዓይነት ባዮግራፊ ማለት እቲ ኢንፎርሜሽን ተወልድሉ ዕለተ ትውልዶም ቦታ ዘለዎ ኣድራሽኦም ኩሉ ነገር ትሕተቶ እዩ እዚኦም መን እዮም እቶም RSC እዮም እዚኣቶም ቶም pre-screening እዚኦም ከዓ BESS ዝምወሉ ኮይኖም whatever ኣብ ኬንያ ዘለዉ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን እዮም እዚኣቶም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢና ዘለና ብንፅር ክትሕዝቦም ደስ ይብለኒ I don't know በዚ ኢና መፂና እሞ ኣይሽዑ ንፈልጦን ኢና ነርና 2006 በዚ ኢንተርቪው ገብሩልና ከሎስ መን እዮም ገለመለ ኩሎም ፃዓዲ እዮም ከዓ ነይሮም ኣብ በዓል መሃል ተኸልናስ መኒ ግን ሓንቲ ኣብ መጨረሻ ናይ USCIS ፃዕዳ እያ ጓልያ መፅያትና ካብ ኢሚግሬሽን እዝክራ ማለት እዩ ክትነግረካ ከላ
information about many of your relatives, even if they are not with you. An RSC staff يا ولا مسخا زي له بقى تنسلست حزونكم حوات بليز تنسلست انا قدسين سلامت عدها قديفكا بايوغرافي ناتكا انن بايوغرافي ناي كلهم ريلاتيف ناتكا زم ازماتكا خالق مالتي لكن كله بايوغرافي خا ترجمو بايوغرافي مالت كله تولد كالو بوتا زعابه خالو تمرتخا درجاخا كله نجر مالتي person will also take your photograph during this visit. فوتوغراف كا وصدو خاب زي متي معرسكا ناتكا ابزاك بيزنس مسكبركا خا فوتوغراف سئل خا مالتي رايو حتى خالنا انتاينا لما جمرا لنا صويعم كقرب خايمنا لنا جمرا كيز كمسرت الكائمنا لنا سو كل ز بايوغرافي سلمت عدي حاجه دفكات بحال كل بايوغرافتاتهم حتى خايمنا عندنا خا سئل خا وصدو خايمنا. After your pre-screening interview, your information will be sent to other US government هجي بريسكرين انترفيو ودي كاها مالي بساعات ود الك خلت ساعات شعونا بك ناب USCIS كمت شو سلازي شعونا actual ناب American citizenship زسالوت خاتمت هجي already كابتن ودي كان ناب American citizenship زسالوت مالتي agencies for security checks. These agencies investigate the information you have provided to make sure that it is true and accurate. Okay. إذا أجنس يوم مجمرة نتز alright بتيم عشقهم على تا دوكيمنت RSC تا دوكيمنت عشقهم اللي كانوا تا كيز نات كاملة كلن الخابل زبل كابل كل application كنت تدبدب له صون أبتي أجنس خير نابتم USCIS أجنس نسم investigate جبروه أزيسي investigate جبروه مالت investigate كل ريو كل عين الدوكيمنت قن عديو تزبل كايو تتبلو زلها أبتي application مجمر كاي ملكاي زلها أبناء يعني صار تمزجيب كقدم هجي زبل كاي كل نجر Sometimes security clearance can take many months to complete and أبزيا many months okay this security clearance يمز قبل زل هوات مالتسي من خا فلتو خالو نبي اسخم تخان بحركينا مهنياتو بزي بزح نجر على مسؤول تأثير مالت so أبزبوتا زي جزي خوسري خلي تيم RSC مسحلفو عشقو مسحبو هي دسبلة نهلكم زي مسبلو نساتو نزخلو فايل جنسيلو مني كمي ناتي كل باك جراوند خص نعون جزي حد سخونه نعاير خبن دوكمنت يطرح صرح زلو زم اجنسي اتم حوات توهابو مالت. In some cases may not be granted by the US government. If your case passes through the initial security screening, you will تا initial اجرا تا ستيب تا initial screening بمولم تم اجنس اوكي حليفهم ما ري اما سلازي بمولو تدوكمنت اندحر بقع لهم امينهم له سوشعو انترفيو قبل خاب على تم USCIS مالتي will be contacted by the RSC and scheduled for اوكي كونتاكت قبل لكم من ابزي ازدول لكم مسلكه تم امريكا USCIS هيكون من RSC بتوم ناي بري سكرينينز قبلكم سبعة يمكن أقولهم ني انترفيو كم زلكم عليك سلزي كلا انترفيو اللي حتسووا عليهم بتوم ناي USCIS مخانم كتفلتوا مالكم this is American people مالتي نهلكم مسفلاقو قالوا مالتي for an interview conducted by specially trained United States government officers from the United States Citizenship and Immigration Services. زيهم very trained يوم very high skilled يوم officers يوم زين بلحت يوم مالتيسي كفرهاكم إلى زيكم بوزح سلتري يوم أبز بزناي دوكمنت زيهم تم just skilled سبات يوم تم ناي RSC زبولو زمهارهم the interviews قبلكم قال ملأ درك حبريت هذا informationات قال ملأ إمزكم زيهم جن why سلمنتاين مسكلا وحوت تزلوا بتايزي very strong زخونة هذه زي تحزوا لكم very tricky and strong تازجدت زبرتعتن زنوحتن كتكون تخليها مخنياتو سلمنتاي زعبا كله زفلطوا يمنو تعبات اسربيت تلقام قال انت القام نعفر فيهم بزعبو سيرش غيرهم مزازياتهم حوات تدالي ممز موصو خمس بقليل يكون نزا نعخاسي almost ورح قلت ورح يوصل لي امنه دوكيمنت كله خنا تصرو ينالنا نز كله مسرايو تيام RSC مسحبهم تمناي كينيا خنبلهم نحمتنا كينيا مسحبهم ابزي اوارح نت دوكيمنت خازبل كاي دبل كاي كله يريو سيرش يقبروا انترنت تقول انت يمثل تكيز انت يمثل بزعبات هاجر انت
كما تزبلو زلو دسبل اندحر انترفيو تقبرو خينو انتايو ابينا اسر بيتيلو ابستا اسر بيتيلو بزعبو مصنعتي يقبرو قطاس everything مصنعتي يم تقبرو so سكيل ديام مهارات يم انا بزعبو مالت كمزي قلل لك زرا يكون مالت or USCIS, which is a division of the United States Department of Homeland Security, or DHS. Everyone on your case must attend this interview. اوكي كله بتكاي زلو 10 اندحر ملكام ولا 5 اندحر ملكام ابزا غداي زيا كلهم كساتف لهم مالت اوكي A USCIS officer will ask you many of the same or similar questions that you answered in the pre-screening interview, and you will need to explain again how and why you became a refugee. When you so USCIS حتى قائم نتقد مجمرات حتى قائم كدوغ ملكام سلازي سلامنتا اخر في جهد كون نخمم يوخا مالت how and why this is all how why when is كله ابزلات معاتي مالتي I don't know بوغد حليفه خوينا بتعمي very scary ابزي اخاتا مودعات تفرها مالتي so very important يا كلها تركب لك زي اتدالي اتوا لك تصنع لك كانت كيسكا درافت غبرو بتغرينا ليكتشر غبرو تشمددو قلم مالتي you meet with the USCIS officer, they will have read your entire file, including all the information you provided during your pre-screening interview. The USCIS officer will still need to verify the information you provided and ask you additional questions to so أمبي بميم بتزبل كاري أميم جن أنت توسع حتتات يمدحتها ويكا يدغموخ أنا تحتتات أنت هالك زمن لسكايب أن زاهجت بلازل لخان مالتي so determine whether you are eligible for resettlement. It is your obligation to be honest. You will be asked to swear under oath that everything you say during this interview is true. Your request for كل زي محلا أخذ محل كل زي بالكايو حق مخانون قنع مخانون الكاو كساب تمحللو تأشمي مالتي at the end of the time. Settlement in the U.S. will be decided based on your testimony and other available evidence. To be eligible for admission to the United States as a refugee, you must be truthful. Failure to tell the truth can result in a denial of your application. You will receive one of the following 3 decisions. Your case is eligible for resettlement to the United States. Your case is not eligible for resettlement to the United States. More time is needed. I'm more data. It's USCIS أبان وكا officers. I call them officers. كل شيء I call them officers. عبارة تخيلوا كترون hey officer. Thank you officer. Yes, welcome officer. Yeah, do you need more officers? زيهم agency officers. You gotta call them officers. زيهم ثلاث نجار الله كام مودة تشعر كله مسكبروا interviews كبروا مسووا خالك هلا مسبلوا التكيسكا بقعوا خانسها أبيس كنت بلا كان خلنا بالدبدب بخو اليوم أي بقعوا خاخلو اليوم كنت خلته سالسيتها maybe more investigating كبروا إناناتك eligibility ناتك نبقعوا نخن لك ويكا خلص more investigate so capsulosity خام عليك بقعوا أنت خينا بقعوا ياش كابوها خبرك تهرب ذلك حم كم زمان بتي أسرع سعودرا أخمم كبر حم تهرب على لك مالك كونغرا حقوسك أو إنت حربت يحكا not تلمها I'm sorry that's bad مالتي more investigate خنقبرنا عند حريلهم جن more time علنا ويكا 5 خنقبرنا عند حريلهم كا hope good luck مالتي سؤالات كا أخذت عذر لك بأسال سيد خفان سلازي I hope you guys number one is the best مالتي everybody نعايز ولا تقبر let's move forward to investigate your eligibility. Medical screening. If you're حليفكات الجنت عينات بلنا سلها حليفك أخا already نسخة بقع رفيج رخيبنا كلنا إلهم خالص سلازي دحرونا medical screening هاخد كده مالتي your case moves forward, you and each family member on your case will be scheduled for a mandatory medical examination. Medical screenings are intended to ensure that you meet the medical requirements for entering the United States. أقداسي أبزي حوات be careful مالتي سي يذكرني أنا حتتات حاتيتو ما كم زلوخ ولا إيدس هالوكا ولا مالتي جست خون أنت هالوكا من ما يترفكاني بميديكال موستلي مالتي according to my maybe زي فلت كواحد كنت خليها بزح حابستات مالتي سي ولا زي خبر حمام هالو ولا خالق حمام أبزي سي I didn't see بميديكال تريفوز بلكو أنا يراخوني من البات أنت إيزولوجن somehow guys TV تليكا خالق هالو تليكا اندحرت تمرمرا اللو خينو قدم مقتاوم أب جزيه بخا كنت وصلوا مرهانيت حكومة مالتي كم تي في كم قالة تات لايك تي في اليوم تام ودي شو صور قال هو منيرو بليز let me know up comment بزعبازي قربا فلوت أزلكم مالتي أنا كابزر داني دسترفير أخون جن زدون جيو جزيز وصلوا تي في قال زلهم الحكومة فلته
بميديكال بس حمام زين تليكا قد حلف هاي تخلنا حزبل نتليكم ويا فلوت تليكم اب كومنت بليز صحفنا لايك تاوي كن مهار كلنا مالتي كنا مثلا مالت زفر هاي كون نكبل لي ازي كان قال لي لا اوكي زي سلازلك حمام اي تخيدنا هاجي كن حكمك انا زبلها ويك اجيزون الله شد شورح قال ولا زوسد الله so زدرفو هاجن اي مثلا كم الله تبل لحركمكم just please chat me in the comment we want to know this Are fit to travel, receive appropriate medical assistance when required, and do not pose a hazard to other travelers. Cultural orientation. At some point before your departure to the United States, the يا اورينتيشن يقبروا خام زي انجي اخات قبرا زعبا تايم زبزلو بزعبا ماكينه بزعبا باجت بزعبا فاينانس قلملين بزعبا غزا خراي قلين مورو خاب زي جس سلسم عالتي اربعه معالتي تكندي سو من داك قلمله كومتات مهار انجي اخات قبرا ابزي امالتي The Resettlement Support Center will also schedule you to attend a cultural orientation class where you will receive valuable information about your journey to the United States and what to expect when you arrive. وانت كنت تصبي انت كتبل عد خان خد قدف دخن تحقسكم كا يا افتح بللنا دا اخون بر anyway ابقى مالت انتاي بزعبا امريكا انتاي لك بزعبا مقبم كايترفي بزعبا باهلم كايترفي بزعبا يذكروا قلعو اندحرقوا قلعنا اش قلعو تاريخ مسكم زنا عدنا ويتسكي من جلس لبلك ها حق زكي قال ما مسكام يلن قال خبلنا تمهر يذكروا سلازي don't just touch it زهون هسقم قل عاري اخم قال ملس لكم كحق زكي هلا عليك قال ملس بهالي be careful تبهالي زي culture زي فليز بلا قال له خاص كمهرنا يذكروا مالي so yeah orientation انجي تقبرها actually chips وchips ابغى تجمر صدا ويمصل كام نايس سومن አካባቢ ላ ማለት ነው ህጅ ምናልባት ተቀይሮ ሆነ ይፈል ያደና Travel. At this point, ጉዕዞ ስለዚ ኣብዚ አህጂ ናብ ጉዕዞ ትንገር ናብ ትራቨል ሓዘለኻ ማለት እዩ ዘይትፈልጦ ንስኻ 20 ገለን ሰዓታት ፍላይት ገብር ናብ ነፋሪት ማለት እዩ actually first time flight ናዚያ ነራ the RSC will coordinate with the International Organization for Migration, or IOM, to schedule your flight to the United States. Your family يعني هلكم دم IOM ማለት IOM እዚኣቶምም ቶም ናትካ ስኬጁል ዝገብሩ ኮናይ ፍላይት ካ ማለት እዩ ንስኻ ኣብዚ ሰበይትኻኹን ስድራኻኹን ካልእ ወላ ሓንቲ ትገብርና ኣብዚ ወላ ገንዘብ ይሃልወካ ከተምፀማ ይትኽእልና ብኦም ስኬጁል ኣብዚ ኣዋርሒ ክወስድ ይኽእል ሳምንት ክወስድ ይኽእል ወላ ሓንቲ ገብሮ ይብልካ ኣብዚ ናቲ ይከንዶ ምክንያቱ ዝወሃቦ ዶኩመንት እውን ትራቨል ዶኩመንት እዩ ንህለኩም ዛ ፕላስቲክ ዕሽግቲ ፃዕዳ ፕላስቲክ ካብ ኢድካ ሒዝካ ትመፅእ ሰው ኩሉ ተሰነየ ብኦሚ ብመንገዶም ሒዞም ከዓ እዮም ዝመፁ 18 ሰባት ሒዛትና መፅያ ንዓና ሕጂ ካብ ማልታ ክንመፅ ከለና 18 ሰባት ተዘይተጋጌ ሒዛትና መፅያ ኩሉ ተርእየካ ትስካላ ክዲብ ክትወርድ ገለ ከም ዝምሳለኩም ዛ ኣብሰርስ ኤንድ ዳውንሰር ኣንቲ ካብ ማልታ ኢና ኮመፅና ኣትሊስት መንቋሕቋሕታ ኣለና ገለገለ ንብላ ሰው ኩሉ ሒዞም ከዓ እዮም ናብ ዝኣቱ ማለት እዩ ኣብ ዘይረክቡኻ ዘንሽዑን ንሳቶም ይምለሱ is eligible to receive a loan to pay for your travel to the United States. Family members over 18 years of age each receive their own loan. Yeah, okay. لعل 18 عدمهم زخونه كل سب ناي بعلهم لقحهم زبون ስለዚህ لعل 18 ድሕርኩም ካ ደን እቲ ሎን ናብ ሓመጽ ኣብ ክንደይ ወርሒ ዝመጽ ኣይዝክሮኒ ሕጂ ናብ ገዛና ምስኣተና እቲ ዝቕበሉኻ ኤጀንሲ ናብ ገዛ ሓመጽ ማለት ሽዑ ነቲ ገንዘብ ብ25 ቅርሺ ገለ መልእኻ ንወርሒ ትኸፍሎ very easy ማለት ሽሕን ገለን እዩ ነይሩ ሕጂ እኳ ናብ 2000 ገለን በፂሑ ክኸውን ይኽእል እቲ just the sake of inflation ማለት እዩ In the next video. All right, thank you. This is the most important malady. Okay, all right. So, Kyle, thank you. By the way, David, really, David is bahari said le boost Nazia. Please, Nazia, zera ilni. Okay, thank you. And again, Kyle sabka saridwa. Okay, Kyle itil lahana حتتات حوات نايتن حتتات ممكن متسع malady. All right, library. There you go. I don't think so. I share. Okay, yeah, share الله. زين 4 حتين normal command حتى تحتين. I know حتى خلوكم خلي حوات نايزي أتن جناب زي أحمل لساني أطبق جرا أنا she is an immigration attorney مالتي. أنت قدامي حتى ذا سبتمبر 3 أسكت إلا يعني هوري صحفوا أخون قال لكم سبتمبر 3 ويكا مسكرم 3 خلتشان 20 سنة الله دي أخذ أن حدا always أوري أخذ كونزلا ولاس قلت إلا أنا زبل حتى أتحدث مالتي. So let's see what she's going to say, this attorney malati. 2023 always be the cutoff date for Welcome Corps?
The answer is no. ስለዚህ አሁን ሪኹም ኣለኹ ለሚ ዳብል ቼክ again ኣሕዋት ብዚ ባዕለይ እውን ቼክ ገብረለን መስለኒ ብዚ my life. Okay, yep, I got it. At some point, Welcome Corps will probably change this date. However, we do not know what the new date will be, and we do not know when they will change it. So for now, all refugees that want to use Welcome Corps have to be registered before September 30th, 2023. Question. All right. So, تخيل ولاون أنا زلنا حبريتا ولا every day نحطهم no نخلي شعب كونت إن follow of night refugee تطونوا بالنا تمسكر مسألة سخلت عشان عشان سلسلة جرنا زلنا جن still إذا أخذ كيدا مع us when I don't know she's an attorney طبعا أنا immigration like تزارب زلام عليه so nobody knows the only know that ساتن بعلم the government راح يسفلت مالي federal government راح يسفلت وجود دايزي سلزي كت إلا يا مع us كم تإلا جن we don't know so أبزي أتعاقل تدلحوات زيا تشجر زيا تفترة الله هجرة زانا إوغندا أزسات مسنع قداي مقبار نزي كله نزي من البعض حيركم كوني غير كله زي كله مسا فترة الله زيا ما بتحوات بليز حوات أين اللي خاخم زي simple أيكون نسخاسي باي NSR card وكا number ده هلو وكا بزعبات data عن data وكا data up to computer ذا up to data إنه نزرب زلنا حوات it's not كم زي نايمر ع certificate حيتم خان صغا أو print غير كاس رحكاتهم صوّي وين تاسير حيتم خان إيرترا تم صوّي nobody can just find it نا إيرترا سير خمس نبركان أبين هذا تخربوي كلهم right بس يمكن بزعبة ناتهم documentي ناتهم سي بعلم creates جبرو numbers and codes مالتي how the hell we gonna jump نزيز كم يجرنا أنا نزيز قد دايسي كن صحتنا خل I don't know أيرداني مالسي كم يجرنا أنا نسنعه بتعمي كبر زبالي بتعمي مالتي. Number 2. I submitted my application using the old group commitment form. Do I need to redo it? The answer is no. If you successfully submitted your application using the old group commitment form, you do not need to redo it with the new electronic form. So, iti commitment form مالت قد مهجة apply جري بتي old نبره كم على أبتي أنا مهرج له print جركا ويكا sign that جركا أخذت تونيركا هجي خنك إيرو لنا no. سامي تجركم محوات as long as نباهم email تزي ماتيكم تا emailكم أقداسي نباهم email تزي ماتيكم رأي وزي جبر ويك خمسة جبر وندحر زي ماتيكم don't touch it don't do anything so بكا غير applicationكم like every absolutely أبرا بعتقر له مهنياتو تدرافت بلنا كتمت تخيل أنا بقى so أزي عريز بالكمت يخلي as long as certified تبهالك certified تبهالك ركز حدر ولا حنش قريب بالكام مستمنات كرفيجي ويك مستمنات كفاميلي أب whatever أفريقيا زلهم سو أنت راح communicate قبل تخيل مالي. Electronic form is only for new applications that are being submitted now. تم حدش تبي هجى apply تقبرون معات almost have so many كايرت applications سلزي update ندخلون دقيرون دالو سلزي مزلو ناتكم different programs مثلا so one day نتا حدش programون كقبر فتني like I'll do one day مالتي. If Welcome Corps needed you to redo it, they would send you an email telling you that they need this information. They will send that email to the group leader. Question number 3. I sent in my application. When I look at the dashboard, it says draft in green, collecting signatures in green, but application submitted is in blue. What does that mean? It means that سلازي أنا application إتيو draft green allo collecting green allo application submitted زبلجن أنت هالو blue لو أتبزلا سلازي أنت أترجم عن زي أمالتي ساترجم عنها بزا أترنخ تقل تقلنا. You have successfully done your draft. They have all the signatures they need, and your application has been submitted, but they haven't started to look at it yet. Yeah, already draft كاتوديو عندنا draft أبصبوا له signature زدلي فرماتاتون كله فرماتاتون رخيبة مولو سلازي application كا submit كركا خمسة لخيا so زخوانة سبماسيو كل حي بلانزل أي رأي أنزل له كاب أتوم نحربولو اللي عبتا application submit تبلسي زخوانة سب كابتوم ناي welcome corp team أي رأي وان مالتي نسا انتري أما نسا green دحركينا ناب under review تخي تابلو مالتي تابلو زلاتا بدا تامس رحاب الله مالتي so تابلو تامس رحاب أحوات. When application submitted turns green and under review is blue, that means that Welcome Corps is reading your application. If they need more information, they will send you an email letting you know. Very important. So, كل green ماتيو under review تقول بلون دحر ماتيا يسرحوا له somebody أقول له هجي فريد كالله application كاي يسرح له مالت. سلذي شو أبزي أو أحد اللي كان عخام maybe قال حبريتا ويك أمور توسخ نجار كده اللي يخلي من إيميل كا
زخون حبريت أخمد يقول سلازي اندحر الساتم ناب إيميل كهمت سليو تأندر ريفيو زلا أنت هتكون يا ناب درافت ناب تقدامي تأخذ من السابلو قدامي تابلوزي قدامي تكون يا شو. Number 4, we submitted our application 3 months ago, but we still haven't heard anything. Sometimes it takes a while for Welcome Corps to read through applications to make sure that all the information is correct and everything is accurate and true. So, ثلاثة ور حجروا 4 ور حجروا أبلاي كام نقولوا ولا حنتي رخبنا just nothing بزلا جمالت سي أنت متجزء زوسد راح يخون زغل أكشوا على هجوكا أبز قرب جزء بزور حزي كم تزيد الموفمنت هنا يرنزل له بعزوه. you just have to be patient. If they want more information from you, they will send an email to the group leader. Be patient. Number 5. Patient بالا be patient مالت بحثيرو بقى تعجستي يدلله تادي تسفيت تعجستي يدلله أمزول نازلو سلسة ورحير بعد ورحير جيروسي بقى عم نصبايت راحي مالت سين مشالكا ندهر قلنا نقر قلت جيركا خونكا قلت جيركا خبلو خايم قلنا نقر قلت تزيو لكن ناتي كندو بقى خري والله قلت اللي وون كم زلوا rejected خالك على تبع هالي سمعنا ناي بلونيوم إذا ميول سلكايم إذا كوينو كلا خايم زلوا خام عليك بس راح مش تين. Why are applications in Uganda taking so long? يا سلامنتاي application أب أوغندا جزية وسيلو ذا نزيع 5 زي عم سمعوا كده سيلات النحوات. So I need like she's an attorney. So معرو أبزيسي أبتي حزلا مالتي. Get follow this حوات. سلامنتاي أب أوغندا جزية وسيلو. Unfortunately, there's been cases of fraud in Uganda. So they're looking for applications from Uganda more carefully, and it's taking them more time to certify that. بقى it's fraud application مالتي شجرات ترخيب له like جاز هون حبريتا جاز هون document أتسلو زلوا ويكا submit كوني زلوا investigate كم زلوا simple. Number 6, our application is certified, but we haven't heard anything. What do we do? After your application is certified, the group leader should get an email letting you know that your application is certified. Then it could take anywhere from a few days to a couple weeks for the Resettlement Support Center, the RSC, to reach out to the refugees to start the process for U.S. refugee admissions program. Well, actually, to certify in the Hurricanes don't give me the will not nice or and Samant was the or our was the by the way. I don't know why come on weeks was a lumber our was a certificate Gabra or Helta certified Gabra, Sigaviju or Hunt the Wall, it's low mileage. So Gizi was certified in Hurricane Cuts upon Oregon. Already had a part of night welcome corp the bahalism them تمتين some what they call hams autumn so document خاص بوقع خايب الحظ الله سلزي خيرين عوايز ولنا steps درجات كم حلالف مالي approval. You can watch our video to find out more details. Okay, all right, let's get it back to what? Wow, 52 minutes. Okay, let's review كن قبل إشتينا تبتات هالوانا بمودعنا هنا okay. Okay, حبريتات تليكم please up South Africa up قلقلة interview that okay this is application كم ويزبلنا application مجمرة تأتو then draft له دحرو collecting له دحرو application submitted under review and certified إزي أنا انتن درجة سلازي أبزي أخذ بتصح كلها بحلفين be careful ده أحوات أبزي أخذ بتصح كلها maybe إزي أكسب تحلف كسب بقى بوسنا سرعة غيرهم كسب تحلفوا أنا زي قد إزي تتنقو أبزي عند حركوينا تاخذ كون خليا منيت تمليسا ناب درافت ختملس خليا مين زخونه توسخ حتى خليا مالتي سلازي اندر ريفتليا سو ابزي اندحر برصي حكا كن يدان بزعبا زيهم وديكا بزعبا زياتهم بك خلاص زي كله اندحر جرين كوينو بمولو جرين اندحر كوينو يدان مالتي سلازي بمولو زي جرين كونا لو دحرونا جرين كتبصح اندحر كن كاز غنا بي جرين green so you're done certify كون كالها سلازي maybe زيا under زي كون تخليا عند حرزيا أبزي أو خينا جن نابزي أخت من السخليا so this is the درجات مالت تندرعنا سلازي إذا كل ندحر حلفنا نبي إذا محلفنا نبتو refugee admission program حلف مجمرة RSC مالت pre-screening interview قبل كذا يوم كينيا خموين زبلنا then دحرو زي أتم كله تحط document كب عشقهم حدا كيس فترة مالو زم كيس مش فترة نبي SCIS حلفوا SCIS كان نتزهوا زيهم كيس ريفيو غيرو جزء وسيدو نايب على security غيرو كله search غيرو interview قبل كا توسخي تدرب كله شعزي كان تقبرك ناي SCIS كا agent يوم ناي citizenship ناي أمريكا أم دلو so زم سبازي أتم كا interview غيرهم اندحر حلفهم ها هو بقى هم رفيج اندحر لهم ها نا medical حلف مالك
سلازي كان ميديكال لحركة cultural orientation عليك بزعبا بحالي كالي دحر travel دحرو arrival مالت. This is all my friend, and then thank you so much. Thanks for coming. I hope you enjoyed this one. Let's go some questions in the حوالي مالتي. قال حبريتاون بوست تسر لنا حوات دحر من البات very important قداس حبريتا. Man, what is this all? Holy shit. Okay. All right, thank you. Remember, okay, draft application and collection at Elia Buka. Zia engineer أنا سلزي hope تماهركات خوني هلا ما عند بزعبات تمي مرحبا سلام دسبلي أب أديس أبابا كاب نأتو سلس عمد جرنا من مرات يبلان أنتاي نجبر نخل. Okay. يحوات أتم ورقة زي بقولكم أتم قالوا زي بقولكم نسخاتكم نتم exceptions emailكم تقبلوا لهم نقدم هيك تزاربنا. So you have to email. You're not a family member. Not a family member. Let me show a screen share قبلكم again. Not a family member. Where is Habesha education? Come on. ورقة زي بقولكم أب إسرائيل هلو أب كال هلو ننتهي تقبلوا ورقة زي بقولكم live deals يعني okay. I'll send you this. ولا أب إسرائيل دلهم تبص إحنا بإسرائيل okay إلى أتصحي يعني ركي. Okay, let me see. Did I do that? Okay, hold on. I think so. Edit video. Not like. Okay. نلكم زا فيديو زي أحوال. حبرتا نتوم ناي NSR ورقة زي بقولهم سدتنيات بزيادة ناي إسرائيل ناب إسرائيل تبصح حسب الفيديو. زيادة أيوة بلس أحوال. زيادة أقول لهم أبتي ناتي channel كيدكم وش education كيدكم فيديو مسبولكم. This is the most important. So ورقة تبل كان أنت هتقبر لك أبزي أفورما مال الله. ورقة زي بالك نزي أبزي أزل عند حتى ريخي 10 شوعة منيتها ريخهم قال مسرح كسر عتقلهم. So you might be lucky. زيادة بسرعة لهم حوات. So ورقة زي بالكم قدمي مسكرم سلاسة قدمي مسكرم سلاسة راينا بزاتهم العدنا بإثيوبيا بل وغندا بل كال إن كم زاتهم مرة زخون إيش ورقة نتلكم أبزي فورم على ملئكم دحر سريركم سلزي نسخاتكم eligible لكم إيميل كتبكم يزق قدام سلزي جن نزي النجار كتكودون علىكم نزا ستيب زي كتكودوا علىكم مالتي. Thank you. All right. تمام عليتي. Okay. Remember this ولا تمسكرم سلاسة مليسنا أنا خبر حوي نزاري خيا خان السام عليتي يلا. Okay. Okay. Thanks Ray. Ray is always first comment. Like this guy is always the first comment. All right. Thanks Ray. Remember okay. بيشنا عند سبتمبر سلاسة. I know سبتمبر سلاسة نخلا investment تجبر. Okay. Fortune. Yes. أغشتي. تسوي سلام. حموش تجزي دويل. Okay. Oh yeah. Okay. حموش تجزي. سلام. هفتي حموش تجزي دويلهم ولا. Yeah. يدو أوليم حموش تجزي 4 تجزي دو أوليم. Thanks. David. Yeah. Thank you. Thanks Dave. Thank you. Thanks so much. That is your information. Actually, this guy is sending this حبرتها. Thank you. Please. كم زي عانت important بحلفي كل الزبالة إني نحن حبرتها سكر دعنا زخل حبرتها تلي سر اللي بوستي. So نحبوش سريركم. That way we can أبزي كنومس أنا خلنا progress كرنا مالتي. سلزي interpreting reaction حط قبل اللي كانوا زخنا فيديو خاص أجمع يكونن مالتي نزرق مثلا زلنا. Send me one. Oh yeah. Okay. Sanite. Can you send me 1-to-1 link? Okay. Sanite. 1-to-1 link in the حرلي خان هلك. نبزي أحمد سينا again. All right. 1-to-1 link in the حرلي هم. Welcome كورب نهلكم أبزي. ترى لهم. ناي welcome كورب سرعتنيات بخمي ترخوا. This video if you click that. Whether you want to increase كما يجرك apply كم تجبر كما يجرك علو بزي حبريت علنا مالت مهرنا لك هلا أبزين هلكم. This is the source مالتي. أقول له أبتي description هلك أبزين هلكي. So إذا فيديو زيا كمل لسنا أبتا فيديو. Let me copy this first of all. I'll send it right now. كما يجرك هذي. Okay. Video مسكت كا. كلت very important video and by the way I don't know why I can بزح حسب كمان هيرا. ناي welcome كورب صراحة بقول كهم يجرك هترقبوا من هذا الكذا. This is like almost كلت شحذ بتراي يا جماعة. Wow. That's not funny. You need solve in the song. بس يا جماعة بتعميم solve تقبره. So let me send for you now. هجيب زيك صدق. Okay. All right. Sanite نعرف مالتها. Okay. ترعس السلام حفتي. أبي تغمتي. Okay. Thank you. America. Okay.
نتا أب أفريقيا زلا ديم دويلهم ويس أب أمريكا نتا أب أفريقيا زلا أدولا اندحر نسو كل ودينا ناب رفيج أدميشن بروجرام تخينو نتم رفيج نبعلم بدولهم سين أفريقيا يا زلا أب ساوث أفريقيا زلا ناي ترحس هاي أوكي هاي دس بلا حاونا from Egypt ناي جبسي قدام نتيبهم مالت زبزح سب كاب جبسي كوسدو يوم أو I don't know that thank you so مرحبا تايب زلو نجبسي سي قدام نتيبهم مالو زبزح سبات كاب جبسي كوسدو يوم yeah I don't know okay thanks مرحبا thanks for the حبريتا so we need this kind of information حوات هجي سورس هلو interview قبر له مالتي okay yeah interview regarding that is a good question interview regarding I couldn't do indicي بقى actually indicي وسؤال من بدولو أجوها ريا حلفة كاني don't worry right okay let me see what is this in here okay سلام حبيش education أبزي حتى قالتني أكتوبر فيوز أتو كمي ناي دقا فرقات كده أكتوبر حموش نحر آتي already like what has set آتي لما عليه سلزي حموش مع الدنجي I don't know try by the way try بذا emails اللي نزلنا بقفتن who knows it might be lucky so ما حلانه ما قتل حق اوكي أب أوغندا غيرنا جينا سكاف هجي ملسيلن أوكي أب أوغندا نايتر حساب أوغندا غيرنا كساف هجي ملسيلن يا أوغندا أوروب تاشجر أوروب شجر فتير الله مثلني أوكي ناي ساوث أفريقيا كن كم تبلوتو تدولو مالو alright what is this Michael so I want to register the online course you are ready to give please from yes okay Michael Facebook send قبر لي مخنياتو ليميت ዝኾነ ብዙሓት ውሕዳት ተማሃሮ ኢና ሒዝና ዘለና ስለዚ ክበዝሓና ስለዚ የደልዮ ብዙሕ ፓብሊክ ያገበርና እሞ ማይክል ፌስቡክ ናተይ ደስ በለ ተስፋ ሚልካ ኣብ ዝኾነ ወላ ኣብዚ ዩቲዩብ መፂኻ ብናይ ሓደሽቲ ዩቲዩብ እንድሕር ወላ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ሊንክ ስለደለይልካ ኣብቲ ኮመንት ተፅሒፍካ ለክ ስደልካ እቲ ናይ ቴሌግራም ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ ስቲል ኔክስት ዊክ ኢና ክንጅምር ክላስ ኦኬ ታንክ ዩ thanks David okay thanks ሰላም መምህር ኣነ ሪቪው ኣላ ኦኬ okay سلام امر ناتي ريفيو على نيرا collecting signature تمليسا كملو تدلي ان توي okay بركت كرداني كعلى نافتي مጨረሻ ጽፈትካ እንድሕር احوات رايني ኣብ ሓደ ነገር እንድሕር ነራ እንድሕር under review ነራ እንድሕር ተመሊሳ ኮይና ናብ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተመሊሳ you got to be make sure that በቃ you have to make sure that you have to figure out ማለት so abti abu يكون abtan حموشتن لعل كمزي ايلن زلوات تخيلان زلنا امبر ابتا application قالوا تيك نبر green like on green يكون صعدا يكون نسو بعلم سلازي عري وزلهم طرح بزعبو وري ابتناتكم كن ابت draft collecting submit زبلنايو draft collecting submit under review እንደገና abti certified زلو እሱ ጥራይ ተጠንቆሉ ንሱ እንድሕር ተላዋዊጡ something not right ማለቲ so ሰይደምል ካለው ንሸውዓተ መዓልት ለካ ማለቲ all right thanks a lot okay thanks David okay Michael let me see Michael again I think we will give some online courses based on the business so I want to register if you have any please yeah of course Michael we do business too by the way yeah very good link انا اذا مصاتني كمان حدا نيش سيمن اسي 3 عامات فرعان غير business كجمر ابز عدي damn it اب 3 عامات فرعان دي know how much you collect لعله كل تايم يتشح collect غير السبزي very smart so business ادالي proposal غير سيجمر كم زلو مالتي هذا معلتك فيديو 5 this is smart guys so yes we can teach you how we can move mileage thank you okay Mike all right okay address نايتي حليب حمشت ناي صدرخه احواتك اسمات برسي قال انتي فازر مازر يحط well yeah but I don't think so علته تولدهم قال ملقن تي بايوغرافي مالت جنرال تحت فلطخونك على تحتتها ناي ولدها علته تولدهم معاسيوم ابي يالو تحتتها انا ذكرين ابنت ناي بمول ابو زيم تخون انا صدراي احواتي بمول انا تحتيته علته تولدهم كمان تحتيته by the way yes I remember that I have that document biographic savage لها نمساي مالتي so yes
علته تولدهم كلهم حواتك كلهم صدرخا ولدخا ما استمرعهم ولدخا خيترفت حتى تخا somehow كمان بتنقق قبلوا له هجي كله بايوغرافي كولكت قبروا انا تحديته ابز حلفه من يروح هجي كن تا بايوغراف ندي ولا او انت زي هلمسي منخا انا 55 ابيت ولدك ابزابزي ولدخا من يبهلو سب حدار يس علته تولدهم ما استمرعهم ازي كل احواتك ابي كمي ابي يالو تمرعهم دو قله كله لك حتى تزي كابو طرحهم كسغوزي كل مر يس علته تولد ام فيري شور تحت تخا يذكروناتي ديفرنس اندا غورك تاعشمو غيري مالت ناي 3 عامت ناي غلغله فلي سلازلنا كوم اندا غورك سيت اب غيري ناي حواتي مالت very important be careful too that's a good point مرحبا thank you good job يا ناي اسرائيل حوات تي كونديشنر تبزلو نسخاتكم اسرائيل فتنو طاي نسخاتكم اندحر فتنكم بتا ايميل اكسبشن كقبلوكم مخور خونو انت زي تقبلوكم كا هو نوز انت اذا بحال مفتانو كاي إذا كان بحر سرد ترخبك عسى توصل عسى تسأنك خد حاجبك توصل simple دي أخا فتنو أنت ترخبكم ما تبغى أرخبكم ما قا you learn something new تماهر كمان تخلها so why do you just scare بهل في ناس إسرائيل لهم سي why not try this إحوال نكانادا بايزو أبز خلقو نكانادا ورقة زوج أخو من دحرة ليهم نكانادا ورقة دحرة وتخ ما at least نكانادا apply تجيركم كمان كنت كمان تدخلهم لازم قداي يا كم أخابتا officers رخب كويسين so እንታይ ግን ትገብሩ መስለኩም ከምዚ ዓይነት ለኩም ዘለኩም 1 to 1 ኣብታ 1 to 1 እንድሕር ኮይኩም 15 ዶ ሎሚ ኣፕላይ ተገርኩም ሶኒ ክብረኽባኹም خلای so 1 to 1 ናቶም እቲ ዶክመንት ካ ሸር ግበረልና ይብልኻ ዶክመንት ካ ሸር ግበረልና ይብልኻ ሓታ ካ ዶክመንት ካ ሸር ትገብረለን ይርኤን so yeah you're eligible go ahead apply ይብልኻ so ብዝያዳ ዞም ናይ እስራኤል ዘለኹም ቅድም መስከረም ስለዝኣተኹም ኩልኹም ነዚ ኣፈትንዋ እቶም ስድራኹም ማለት እቶም ኣብዚ ዘለዉ ቤተሰብናትኩም ሲ ይፈትኑልኩም so فتينهم لكم كا اب داتا يركب اب كالا يركب اب ريجكتيف ايكون اب كالا من يمل مفتان حداغا يقول الناس نات قدم مسكرمهم عادهم please thank you okay يا بزعبا انترفيو ياس انت بقليتنا انا نالبات هجاتي هاي تكون قليتنا انا بلس نتابع درفت الى متمليسهم اندحر يملسوا نشوعة معلت عدل لك درافت أبتا وست شوعة معلت انتبه كان عريخا ختملسن كتكل لك مالي حج اندحر عاتيخا ستيل كساب مسكرم 30 كساب زحزكا كتصن حلقة thanks Ray the great thanks guys yeah see that like they don't have to worry about the UNSR card okay thank you is it okay Sarah so yeah let me back it okay Sarah thank you I think so all right look Sarah okay اندحر على إسرائيل conditional release visa انت هليكم إلكا عليو please can you contact me Sarah contact me through my Facebook I don't know it's conditional أحوات على إسرائيل زلهم conditional release visa let me have this note okay Sarah contact bagburn be Facebook please conditional okay okay release visa whoa that's something important all right Sarah let me share to you this is Facebook ناتي بوشت Facebook انت رخيبكني I'm so happy I need more information بزعبها مالتي من البات اسفتنكم applies جبركم all right Sarah this is me please disabilities form contact جبرني I need that information بزيا تتصحف كله إتا conditional release visa تبلسي how they just approve comes جبره I need to know that please thanks Sarah I hope you're gonna just join me all right Sarah search جبرك أنا مسكين all right see that ناي إسرائيل مالتي حنت حبريتها متسألنا okay all right guys thank you yeah نتي be careful that I think so أنت بقى أدخل مالي be careful that أتيك أتقلي عند حرجة green عند حرجة مالت already تودي حالي في الله شعو السوت green أنت بولن كنا يبعلوا له بولن عند حرجة ينقول يصرحوا له هذا سعزيا سلازي green عند حرجة أنا ودي أم حالي فميم صبولن عند حرجة أنا كان أبقى أبتا مسرح نصالة مالت سلازي أبتا بول زلها كانت كملكت دارس كيس كاس أبقى له سلازي
green نيرو ندحر بلو يغير علي ويكا تملي سمنا وندحر ندحر تملس اليوم كن something alright بزيارة درافت ندحر كوين سلازي application كم بحدش مرأي كليكاي ويكا درافت كيرهم خلو so green نيرو ندحرنا بلو تملس عليها والبحلف تا درافت be careful that alright guys thanks Sarah appreciate that yeah I hope مسارة نشتك ركب جرنا بزعبة زمنا إسرائيل أنت أجراتي conditional release visa أنت ليكم يملكتكم تبلا she's so nice thank you thanks for that let's see update نقبركم نحات بزعبنا إسرائيل مالتي alright thanks everybody thanks so much I think so ساعة 4 خوينا we have to go thank you alright I know I welcome كرب قريب كنا نداولكم هم تانيحكم سلازي thanks David again so thank you كلكم بمساكم God bless you talk to you